kumslo inavi ahunaki kini tupulani sala ketani kini no mukubidi isha ke khas sa gite akoto kami pisni gilaki shigalaki anigni salolo the Indian Express sa gite no pituno Lebanon ga ko Hezbollah qalum yokono anigni salolo Israel ga ko ahu bom kami vesvets tulo timitsni akhu ka hawai ipi itaki the Indian Express sa gite no pituno Lebanon ga ko Hezbollah qalum yokono Israel ga ko ahu rocket bomb vesvets tulo timtsni akhu ka hawi ke kodolo timpunguye kutaw mi ga kumi Israel ga ko la akumlashnya na ilike koke ipi itaki Israeli military gushimi yokono pituno Lebanon ga ko Hezbollah qalum yokono Israel ga ko ahu rocket bomb vesvets tu tipakoye aki kihila mukupungu ipi eno tlena aki khamige ship savasai ipi ikimo Lebanon ga ko Hezbollah qalum yokono Israel ga ko ahu bomb vesvets lo timtsni akhu ka have ke kodolo katawmi ga kumi timpungu vekapitive ke koye kuna ga kumi kokela pitsumo ahuna ki laki muchula ni chalolo Al Jazeera sasa ki tino pikiuno Israel ga ko gushmi kono anigni puto chalolo Lebanon ga ko capital Beirut phugilo otu chigisho bomb vesvets ipi Ilena timi kami akhu ka have ipi ikimo timi kije vekapitive na kije isave kila pitsun pay ipi itaki United Nation ono pikiuno Israel ga ko gushmi kono Gaza Strip yeglo healthcare mo hospital shikibiki kumtse shiptha khabets nepi igona kapta chini ipi ena tie akukwaye kumolona agushikiu war crime laki ipi kiu laki shivai ipi itaki Reuters sa ki keno pikiuno Israel ga ko gushmi kono anigni chalolo Gaza Strip yeglo a mola bomb vesvets kiulo timi photo kupungu akhu ka hawai ipi itaki Lebanon ga ko health ministry mkono pikiuno ketani kini no mukuk tumpe relaxini tupulani chalolo no ishik tolo Palestine Hamas galum yokongo Israel ga khuna agusha kiu hipolo Israel ga khu gushimi kono Palestine mi alkango bomna vekapitive ke koye aki kihila ketani phobdi kini no phobdi tsni shivai ipi eno agushi hipolo Palestine mi izave ke koye laki show shivai ipi agushi hipolo Palestine Hamas galum yokono Israel ga khumi ajili ko molana pithive ke koye aki kihila ketani lakhino akek thu toni shivai ipi anigni putho chalolo Israel ga khu gushimi kono Lebanon ga khu capital Beirut phugi phivila Matia village phulo bomb vesvets kiulo tim kuthu vekapitive no timi pungu isavai ipi etagi Israel ga khu gushimi kono Gaza Strip yege Deir el Bala phugingo Nusayrat refugee camp eno az zawada area la anigni putho chalongo muchula ni chala inakhelo bomb vesvets kiulo Palestine mi timil hobiditsni vekapitive ipi eno timil hobiditsni sikumo tipakoye Deir al Bala phugilon Al Aqsa Martyr Hospital shikipivikila khapu vai ipi ikimo kuwona timi kumol hobiditsni tipako shikipivikila khapu vekila pismo eno tie Palestinian News Agency Wafa report sa ki theno shupavai ipi itagi Wafa report sa ki theno pichuno Palestine mi timi hobiditsni akhu ka have ke tipako ye arkichuno Israeli Defense Forces gushmi kono Nusayrat refugee camp lo bomb vesvets kiula akhu ka have ke koke ipi laki muchulani salolo business standard sa ki teno pikiuno muchulani sala inakhela Taiwan ga khu capital Taipei phugingo Renai township la atsala igona governor pasapaga akum to laki typhoon kong ipikiu igikiulo timi kini akhu ka have no timi akhe punguno chipungu izavai ipi ena tie Central Emergency Operations Center CEO mkono Central News Agency Taiwan Sasaki Teno shupevai ipi etagi Central News Agency Taiwan Sasaki Teno pikiuno timkini akhu ka have kiu pama dolon tim laki ye ktawmi ga kulimi Taiwan ga khu khujune na igikiu laki ke ipi etagi Central News Agency Sasaki Teno pikiuno li ampe hopungu tso shani ipi Kugo lino yegiklu truck lakilono Renai township kadaw provincial highway 14A lagilo chekilono zlena alagi phivila asbu kije laki lokreno yegiklu tipo show hepku vetskiulo tileno lik khukha vai ipi timi tini tirekiu pama dolo laki ye kiptimi laki ampe lobdi tache sha kiu ipi
paye Nehu district la electric post laki zlena ilok vekiulo pa sho hepku vesikiulo kleno page aghu kahave ipi ahunaki laki muchula ni chalolo money control sasa ki tieno pikiuno India ga ku kiptimi laki na Selena Gomez as kushol kiulo pana Selena Gomez villa Jai Shri Ram ipi gale ipi khunje ena Jai Shri Ram ipi ki slogan hipoye India ga ku slogan kumchudola akhoto laki ke ipi ikimo Selena Gomez na Jai Shri Ram ipi ki slogan tipoye akike itimo ve ki wongno Jai Shri Ram ipi igamo ve ipi ikimo Selena Gomez na alokiulo na pa coach le kiuno thank you honey ipi coach leve ipi Jai Shri Ram ipi kiuye akoto na Hindu mi kono panong lo Ram ipi kiu second kilo pe thaji kiu laki ke ipi ena tipo ki ye toklu ye Ramvu ke ipi victory to Lord Rama ipi India ga kumi kiptimi tipongo Selena Gomez na akupta skill tipo video ye akhalo klawai ipi kuho social media lono klave ki video tipo timi kto mono itul vekeno panong na India ga kumi kiptimi tipo igona akipimi swai ipi Selena Gomez ye United States ga kulimi Ayeghiqha la AJKP lek pemi lucky ipi eno liye Hollywood actress JKP mi lucky eno movie mla chekiu eno lidi kishimi lucky shani ipi li itilana Hollywood movie kami logi actress JKP mi lucky shitovai ipi ashigeni salolo Pakistan ga ku president Asif Ali Zardari no United Arab Emirates ga ku Dubai phuge khujukiulo kuho upana Dubai International Airport kiu kungo ala akiulo no ikekelo apukhu nepa nepni vekiu lo apukhulo izavena agi icheve ipi eno tie ashigeni salolo no tisivekemu anigeni salolo no kumslo Hindustan Times sa kiteno klave ipi Kilena ado kamithiu Pakistan ga ku president Asif Ali Zardari ye shikipiwikila sauvai ipi etagi ado kamithiu Pakistan ga ku kiuno pana ga ku Pakistan ga ku la sauvai ipi Dr. Miyakono pikiuno paye apini do bidik tolo aklo krishnani ipi Dadon sasagi teno pikiuno Pakistan ga ku president ye ampel hoswo toku shivai ipi paye apila aksu ktauge sachani ipi Rilaki, Shigalaki, Anigani Sololo, India.com Sasaki Teno Pikiuno, Israel Rakungo, Iran Rakuna, Agushaki Hipolo, Iran Raku Wushimiono, Panam Raku, Zobin Air Defense Missile System Rushinanu, Peitatu Vekiuno, Israel Raku Wushimiono, Missile Bomb Iran Rakula, Vesuvetsu Chekimu, Iran Raku Wushimiono, Zobin Air Defense Missile System Tipo, Peitana Arkichu Yen, Kumu Chekilono, Vekumba Vetsucheni Ipi. Iran ga khu Wushinanu Zobin Air Missile System Wushinanu hipakoye Iranian Iron Dome ge ipikuchini ipi ena agushinanu hipakoye Israel ga khu Iron Dome Wushinanu kotoi peitha chike koke ipi Rilaki Shigalaki Anigini Salolo the Arunachal Times Sasaki Keno Pikiuno India ga khu Assam State Barpeta District la Agazani Salolo Naharlagun Police Miyakona online fraudster shichekiu kiptimi laki kalwai ipi Enotie Naharlagun Superintendent of Police SP Mihin Gambo na Klhavai ipi Paye India ga khu case number 8124 under section 420 IPC Yazakilona Kalvai ipi Police mi kono pikiuno Yakub Alina online platforms VIO5 global.com and the OKX apps Peitano Timi Kutomo invest Shveno apps tipolono timvu guka tomo tukhona luvecheni ipi Itagi police mi kono pikiuno Yakub Alina Assam State Barpeta district la Chunbari village la ngwa kilano police mi kono pakagalvai ipi Lucky Muchulani Sololo Deacon Herald Sasagi Teno pikiuno Israel Rakumi Akimanpu Kinino Tukhono Iran Raku Gangno Spy CID Shichikiuye Israel Raku Security Forces Wushinyo Ono Pulvena Pama Galvai ipi Asagi Teno pikiuno Sagi Teno pikiuno Israel Rakumi Akimanpu Pamono Israel Raku Wushinyo Kilangwa Chenkila Tipako Kumse Iran Raku Intelligence Mkolo Pitsuchini ipi Tigamuno Israeli Security Forces Wushinyo Ono Anigini Sololono Pama Kiminpu Pulvena Galvai ipi Rilaki Shigalaki Anigini Sololo News 18 Sasagi Teno pikiuno
Brazil ga khumi azalaki ampel ho pung laki shakyu Rusi nayit shikirano likmi khveno lilojipu India ga khu Gujarat state mi laki sas klak pushne na igve ipi India ga khumi lilojipu Gujarat state mi tipo ye linapung na ITU shani ipi eno paye ampe shege ipi linopu ye ampe shegelaki ipi li ovekumpe ketani kini nam kuktumpe lo o lina Gujarat states kuch district khujine na igikilo tileno pamak sholwe ipi ikimu itike li India ga khumi lilojipu pawan goyal nipu shilwai ipi ishu sa kithe hepodo nongkam chishkimti